Namimiss ko ni Ruben. Katno ko mga tamakita isunan. Kastoy nga tati bagbagada nga pumapag-ibig manem. Nay, naunig sa panpanunutin ni tatang ko ah. Makapapanak di balayda. Tang, anaman panpanunutin yun niya. Ni mais anak. Namimiss ko nga minsunan. Mamimiss mo gayam ko. Apa na mo na. Nagadon na sa tatang. Sigurado ka anak. Kaso, awan kadwan dito eh. Apay tatang, ijay kagyanen, madi ka gawid tuyen. What? Noon balak mo gawid tatang, isurat mo di badbado mon. Pagtaltalawon naksamot ten balong. Isu kayat mo tatang ke, agtalaw ka na. Inya. Taka man langanan. Silpong ka langanan. Chat ko man ni Dilap. Dilap. Ni Makdon saji ah. Makdo! Sika mo nga matatang Berto. Won balong. Ampay nagngisit ka latta. Apay ninang mo gayam. Madim nga kadwa. Napan GLA tang. Inya? LA? Nagadayon? Inya kinwa na di Amerika ya? Inya nga Amerika ibagbagay tatang. LA, Los Angeles, California. JLA tatang. Lapas abra. Aya? Sige tatang. Ibati ka tan tadapi papanak. Sige balong. LA? Lapas Abra? Shout out kanyayo apo nga tagalapas Abra. Agyaman kami apo, ti pinagbuybuyayo. Maraming salamat po. God bless to all tagalapas Abra. Yahoo! Ni, nagbagmit tag-reply ni Dirlabi. Ni, tatang, nagsapa ka matan. Kapan-pano mo pa ilang. Sumampit ka dagos eh. Kasat numot gamin, ke awamot ni Rubey. Ayos lang ata tatang. Baka tumbigat, sumampit sunan. Baka pinatalaw damitin tatang. Tal na ka man dita. At dalang napanain na ala GLA. Ijay lapos abra. Ha? What? Kasanum namuan na jay? What do you think, tatang? Wala amin tamom. Daddy! Amy? Nay, nakalagip ni kabagis ko ah. Apay sinukot kaddo manak? Apay nagpintas kamot tananakaw. Relax ka lang, Daddy. Ako lang to. Hay! Napan lang Manila. Madina mo gilukanon. Intadji anak, tagtugaw tapay laang. Okay, Daddy. Let's go. Kamusta kan bagos? Okay lang naman. Eh, ikaw kuya, kamusta ka na? Kastoy lata, gwapo lata. Ilang taon lang ako nawala, wala ka pa rin pinagbago. Ang nagarchat mo, baliwak. Ano pa nga ba? Isto na datan Jairos. Amy, nangang kagarudan. Hindi pa nga eh, wala akong nadaan ng McDo kanina. McDo? Adda ka mamok na McDo, adya anak ni Mais. Sardun ka man tita Jairos. Sumampit lang na Amy, siya manin mapanpansin mo. Naku, nagtampo na naman yung mabait kong kuya. Madim nga intindihan aja yung anak ko. Kumusta ka gaya man? Ayos lang naman ako. Bagmanta pinayagan na kaniinang mo nga dumalaw dito eh. Siya lang naman pumilit na magpunta ako dito. Kung ako lang, ayoko. Aguray ka lang bit anak, ta panak gumatang timakan mo. Sige, basta bilisan mo lang. Nagugutom na ako. Ha? Wan anak. Hay naku, wala pa rin pinagbago rito.
nako, Daddy. Ang tagal-tagal mo, gutom na ako. Imi anak, karado merinda mo na eh. Okay, pwede na rin to. Salamat. Amy, hanggang mano ka nga bulan dito eh. Anong buwan? 2 linggo lang ako dito, no? Kas Jaya, sige, bati ka pa ilang bit dito, itapana gumatang si Daan. Okay. Jairos, nyakit mo nga si Daan. Uriyan niya, tatang! Ne, makaungot kan samot taon. Ha? Awal pakialam mo, tatang! Hoy, Jairos, agsubli ka man dito eh.